O te whaatalo whaatu le whaafonga mai mua mai si o tātou atunu o le netu la fiafi. Ma lo le soifua, ma lo fo ile lange ma. O le tātou polkalame ma sani le nei I vai aso taitasi. Samoa ma lo loina. Ia, o lo ma whaatasi atu ai fo'i ma le fionga il whaatonsili au ao soifua ma lo loina. Le tofa ia le ausa, Dr. Taki Naseri. Ia, mo le whaamala malama ina fo'i i le tūlanga wo o iai ia le polkalame o tātou tūwinga. Ia, e mai se fo'i o nisi o mta upu e te tau ona sila fia e tātou watunu. I le nei vai aso. Ia, lau fionga I le whaatonsili ma lo lava le soifua whaatalo whaatu fo'i lau fionga I le netu la fiafi. Ia, whaatalo whaatu I lau fionga mai e. Ma no o le soifua ma le langi mama. Pea fo'i na taro whaatu pa ia maurunga le tātou watunu o ma whai ona whaafonga mai ma ua mai le nei polkalama. Ia, ute I roa e le tautu e whamtalaina le mātu ia ma le whaingataro ni whamai. Ia le ua tausanga fo'i o whawhengai ia le lalolangi. Ia awhia atu ai ma le tātou watunu. Ia fianga o whamai I COVID-19. Ia ai maurunga le anganga le loto whawhitai. Le lo whamane anga le lei o le tua. Ia ro whapea na sanga le mo tātou watunu. Wai o mai nei ia nangata le keis fo le tasia po le amatanga le tausanga le na se me po mati. Le variant le na o kānata ma Amerika I matu ia e se vai ia o ana ne sa ma volta to keis le ia o le alo manuia ma o te afo I tua ia nga solonga mai la le nga solo mai ia le a fa tino nga ruenga pe ona masani ai e ia fo I sui ya nga inga o le fa mai pe ona e ni le delta le umata wina ia o ia the third wave o to ia lu disi anga inga I lunga telo isi tunu ia le na mau ai fit ia le o mai New Zealand ia le tatou vai nei ia o tele ai na o I tua I no o mafio anga ia mainga ia le fa mai le tal nei le covid se sulu iva se vai nga o sui o tau o le delta ia o le asole todo se furu le sa volta to malanga ia fa pe fo ile aso se furu fa mai mananga mai New Zealand lava ia ai aso se furu lima tau no mai le mananga mai Australia mai watu ia le fa ingaruenga fa vai taimi ia mai fo ia le passe se lau maltas ia fa ia rasto tele ne vai taimi o nei la le so le ua atoa iei le tolu vai aso pe dos futas aso talon fa nofo sea ma nofo vavaia ia le whainga malanga nen tau no mai le stolus fudu o se tema ia mai lava I le aso tau no mai ai sa whaera tau suenga whaatino isi suenga le aso lon tolu whaatino isi le aso lon fitu whaasolo mai ia le aina wa se mea o ali ai manu ia uma ia la to suenga e tau mai ia nei le whawheau ia le lawa I elta tonunga ia le tala ni tua le top le lua se lau fast food iwa le al pase se le tanu mai le stores food ia e toi no na pase se ia tanu mai I le aso sfuru fa ia ma le aso sfuru lima ia ia me te tupu e mea mapene ia tanu mai le mananga le aso sfuru lima tanu mai le aso sfuru fa ia aso sfuru lima sfuru ono longo mai mātou I New Zealand e la inga leo mai vava lata malato keise tasi lau a maua I New Zealand I lunga I au kilani sa maua fa maua sa ese feilo inga fa le ainga sa iai uma latou nei I le aso sfuru todo
ia ele io mai nei la sufa ia sa va veala fo ia na fainga ruenga tal feanga ia no tanga ruenga sa idi suafa mata fo ia tu fo la na mai ia ma wa isang no fo le sa mo traditional hotel di potu fo ia ainga e tai dua potu ia tonu mare ia on le la wa mai nei isolate mai lo tu tonu fa mai si tu mata tu le nei te iwa dia SMA pe ia ala wa tau lu mai sa mo ia o me foi la termine o la ai manu ia la ko test le fai ia ne a foi na va vai ia e fa pena la vala nga so longa nei no fio mai Alo, ia, e tāua tele le lausaunoanga le hausa tūlanga le ono le whaamamla maina le matamainga le tūlanga le whaanofo e se ai. Ia ma le fisota inga fo I mai ni sila se a inga fo I sa whaise la tau whaamavaenga ma tua tutono na taimi atua. Ia o lea ele I o mai ia le tatu o malanga lea whaaftaitele mo lea whaamtalanga. Ai, msalo le o poseli loi lau pionga fo I pa lau tau wha. E le tūlanga na o iei le atunga lunga ma le pōlenga le tatu watunu I le aso ana nafi. Pe mawhai ona e sa unua le tūlanga lea sa tu ua I se tasi fo I le au malanga ia se no fuanga whaanofo I se ai la tu. Ia mao o mai iei I nisi o vaenga o le tatu watunu le taulanga. Mai se lava le taulanga. Taftai. Ia, masalo e wale sa longo tufu ia nafi. Whaate ia fo ia I mato no wa tai fo le no le tai au e o fai e le fai tau mo tangata foi po ia e mau mai e no fangalo no fo vai ai to tasi o le o ia ia le na fai ia le o ngaduenga le tau sa iringa fa nga fo le lo tu si fo lau e tau mo fai e sa iri ai ia le tau le al nei e lo sfuru lima tau sanga ya ona mau ai lo le na sai di lo le ai mo mai pero pe to a tarifa pe to sulima minuti tarifa o lo tono le Western Union nei la lo I fo le fatu pe la China I le o atono pia ia le la sa ta fa ye lo e ta vina mo to pu e ma to e mai no e fa no fo va ia e le fa ngo fie le me ona o tangata uma ia ngā sono mai whaf. Ia le ia tali tonunga o laua expose I New Zealand. Ai mai se anu ene tupu I New Zealand le sawa leo le community transmission. Ito tonu mo meo ainga. Ia mai se ainga e nanu fufatasi ma fai fatasi te leo. Ola tau mea. Ia o tonu au rotu. Pianisa. Ia me o to tele I tangata. Ia le laua to e maua mai after I lo fo le to fo le vave ona to e maua mai le lango mai fo Ianis. O le atunu ia fa First Company le Western Union. Na vave ona la to talia ina ma fatina uma mea pe na iai. Le lau to e mai nei fa no fo se ia o mai uma fo I mane staff. Le fo inga ne office tonu le Western Union fa pe la to masai ai to tonu te mine wa lai mo me poeta ri ia mo mana to telefoni ia sa fa nga tara ia la to ia o to mai uma tonu no foi lai se no fa nga la ta mai fa mai ia ma va vai tu ai foi nga so lo ngai duma na to mo foi do isfa mtalanga o dia e wa o fo mai ia le tangata sa aveina taxi ta vale le o ia le na amai ia pia le tau le marafe wai ia fa pe foi le se di e no foi ve seuta le fa pe o ile se la tale ve seuta e tua oi ma le fale le sa do fo va ia mo ia pe se o ia le na lol te mi no so fa fo de ria ia malatara no ia le ho fa pe o ia le sa so ni sai dingo sta vale le titi ia ona fo la wa mai tonu fa no fo va ia le ave ta vale ia ma le ria
o lo sa ili nei fo e tau na mo uma contact se leva tavale ina ua uma so tai ya o le fo la nei de odi e le fa so tai mai ne vai ngal ho se yo la ariki pe e te mi te na vai e tau le o fero vai e mana o tala stupi ya de fo la wa tau fai ya tapena e mai uma tun se va vai ia ma ko run ngira ko test o le tu a tau mo se ma fana o no le te lo o pase se uma mai New Zealand o le mo fai la tu no fa marge fai uma tu yo mai ia fa pena foi tato nei o te lo o le to tele o tu puranga nei ia tau no mo fai tu pui ia vanga na ia se sia oi e masalo salo ale e musu ia le utile na pena o piche ir mena le tau la na ia ma fan ia manesi me o le vave il tali mai il tato tuno na o fa salau de ato tau le a mai no vave ana i lo tato tuno ne ato no se la le mo le toile nga fa tai fa mai se tato tuno le au tato ngaru rue fata si pui na samo mai ni fa mai matu ya ko river no ia tsai sonu le o manino tsulanga le pe ona ye le tsungalunga ia baba ia tsfo ilunga o penga tsfailangi ia o ye fo ile pole male atso tsuvale ia o ye fo inisi sa feso tsai sa o male nei a salabo ia na fa so tsai mai le o tsatsum tsanga lenga se fu maloloina lau to fale au sal tsulanga le o le fo tsai baba ia tu tsatso li potsi mai New Zealand ia o to anga ia tu ilunga ile se lau mo tsupu ia lato new cases sa fa mawina ana nafi ia po le ase tsulanga o lo ia tsa penanga wale fo ia lata mai fo ia America sa mo o lo ia ni lato cases fo ia o tata watu no tua oi po le ase tsulanga wo ia le tsa penanga fo ia tsa tsanga luenga taftai mai o le tapenanga le e tatu atu no e mese lava ntanga luenga ia pe no fa tu tau sanga o tapena mai lava tapena mai te mi na wa sala lau mai fa mai le lalangi ato tapena sa tatu le me fa sa tatu preparedness and readiness tapena tayao potal tayao le pita yani le ai sa ngare mua ya wai na tapenanga na sa fa tatu pui nga sa fa tatu travel advice la fata ia umara fia o mai sa mo o le mele a fa sa e fia ia ai don't find myself ia tano fa ia pui fa ia test ta be mo sa fa o mai lal vai te mi ni taluna sa de delta o fa malasia mo tatu o tuno ale ato pui re tano sa a fa pe fo ato tano ato su fa so talo na uma wa ato tol mana se lo tina te in fact of the na so va de le sa ia ma fai au test le tauna fai ia lalo mai le tolu aso o ne o va tolu aso ia lalo mai i tolu aso ai te le tu va ese mai ma New Zealand ona New Zealand o tasilana tapena uma tatou de sa fai ina ua tupu nei vevesi nei tangata le ua so i fafo ma le ainga lea le avana fu de sa tu e revisitai sa fai ma me fai tu e fafangu ai ma tu e vavai ma tu e mati po fea tonu ia le avana ma tu ai ia le umi e le ese keisi ia pe ua fa tutunga tangata tinga nei lore me fai ia la fai ta la umana ma le ia me tana fai ta penanga umala na le fai ta watu no le ta pena uma me tu fo ia e o ta to pe me aia o fa fo ta to masini le man me fa wele oxene fa fo fa tele me che wita to vai la tu pui ia o fo il ta to au fai nga renga ia
o fai ara tu refresher training fa mo tu le ma le ala ma sta ni ai mai ya le fenta tu tali atu ai ya me se pu o le foi ma tu atu o le va mo ta commercial flight America Samoa na mo e la tu cases se todo ya on ma tu lava ai tu se tarana mai tu na mo e tonu in isolation le sa utua ya la ma fan foi na tu le sa fa uma tu pu yo la malanga rea ya fa pena foi la i le tunu ato e u yele yo o foi si mo no la tu posene so ta pena nga tau ala i do ta tunu ngal te mine mo ta tu o fa yo tu pu fa ato tu ya pese io le me tau na ma ele tu nei ya le tau no mai nei le tu mo ta me ti light ya te sa no ya yo ma manu mo lo sa na ha tu la na le tu fa ya o nei le tasi le u le tau no e ta tu se mai New Zealand ya le ana vai no le na tu i ta me ti le vars fu du ta sang ile sfu fitu ba tau dia le sa tu ya na le se furu valu anga i dua ia le la tau vai no ne e whanga solo e whai asi ma le ale tu ni e matua whaingata na maintain no nga coaching le standard vele le tau ana sa o le maruru e te uai e o fwoi rongo whaonga ina le tau na overtun tangata se toa valu pe to se furu whaonga le vai le tas pe ia e ono fua foi la le taimi e wai e umino tatala ai le whanga ia le anga no foi mane aunga ia e matua ta penana tangata ina ia mautu le whaingor kouchi ia o das fareide la le la amata i tu i o tamaiti nunga la tu clinic whene IPI de ia asolu tas pe amata mata maadi ai ma va ai pe ni fa fi taut ya o lo le so fua ya o lo ta va le tu ya o ngai no tu o le fa me le avata tu tal fa tai o le vai bonga e so solo ai e tu maro fa para so e vai mo vai mo lua vai mo tolu vai mo fa fa le tatasi fa le tadua pe ya le ngata ya sanga ya wa foi le tangata uma wa ya e masalo ele au se fulu ni aunga to tele tangata pe o ta se ale aunga to tele o le fifi va se la moto pu e o avele varu se la moto pu o colisio sa mo e ono se la moto pu ya a pe fu numero e ai teams to tele e taura na o tu fai unga le vai aso ia ua ngai e whare mai tua o polu nei ia ua matalo foi sa vai ia ua va sa vai ia matala tau tui e wala ya onga ai fa onga te foi i tatou onga ai e whaingo ba e ngai o lo i te whale mai ia fa onga na va ia fo mai e matama te i tau sui fuai tonu o tatou whale mai whai tau maro da te tala pia tala ina i mwhai ona moa i eni se anga wāwhai whai ora tu tui a lai wha alu fo ia tatou tui pui pui lo na lua ma le tui mua mua COVID ele taimi a lea ele wha pio ele o tau fia lava le tui mua ma tui lo na lua o COVID suru ono o anu fo ia ma alu lava Ava fela tu langa le e yeila ngi kako sides po ni na fuanga wha pito mo le tui le o tamaiti tui o wha nau le sfulu so fitu e wha o ngā pia tatou le a wha o ngā tatou fixates no wha pito i a pia ia ai mese a tatou whare mai tua e whaistau maa le ale lai titi o tausanga nei o na o tamaiti sfulu rua ngai sfulu lima mo ia la e va ai le matua ia o la te tauna e va pena na pone ngane ia fu ia ngadu ngai fai e woni
lai foi lai alu le tatou whaalaulo masani foi le whaonga le tatou fom foi le mol malienga. Yo, la ua ave ua whamatalanga, ia, ina ia mawhai, na whai se informed consent matua o. Ya, lele, wa pe o le telefone na leo te mai tau sa wala au mai foi nisi tūlanga na, ya, sa o whai whaatali. Ya, batu lava le whaamtalanga mtanga luenga i tūlanga le whaangasulongo le tui pui pui le mo le sifulu lua sifu fitu tau sanga. Lo tau maa ua foi o lo whaapeo le ai ai le a whaonga le tui le mo tina foi ia mai tō, ia mai la tau foi o lo whaasusua la tau whanau le nei taimi. Se fa mama lama tūlanga lea whaamolmolo. O le tuia nei mai ai amatanga e sefea mo o tausanga ia o tupuranga tala light ia whapea foi na sa idi e le ia whae nei stina mai tanga ia posesi foi o whaasusua la tau pepe ia o le ala ua pei ua tatala nei ia o mua le avanoa awa atu whaatasi ia tangata nei mai le lato uma mai le sfululua le sfulfitu ia ma tinam tamai tai ia e ngase hoi tō pe whare tonu mene mafu ai le pe le whaasusu pepe e toi te tia o tonu suafi e whai ala si tō tere mo tatou atunu matou vai mai tau ai le whai o puipuinga o lea lai tatala lea wanoa mo tina ia mo le vai aso pe a mata ia le tuinga lea mo whana. Ia, o le ai anu a tatou. E tau mawhai a saulo tangata umana ai whai tui. Au wahane i tawhia. A mata ino. Ia, mana ia. Salo lewa malama whaafau mai tatou tunu. Ia o lewa whaamatu atu fo i lea wanoa. Ia mo i la tau po o tina fo i o lo whawhanga la tau. Pepe i o la tau sua susu. I whapena i fo i ma tina mai tō. Wa le sa le la vea i le tatou tui le mua o le safa alu mua le tui mua le tui luna lua. Ia tai tonu le wa manino malama nisi o whaamatalanga e toe whaamautu wina i le silafia al tatou watunu. E pe mwhaina e sau nua tūlanga o toi o tatou whimalanga inga le nei tau sanga ma tatou malanga fo ia malanga mai. Ia po o iesi tūlanga e whaau pea, ia pe fua fo i le whaau i le tūlanga o lo mata i tū wai le pepesi o le Delta i New Zealand mai si atunu o lau fio. Ia, waftai. O malanga i Amerika Samoa. Awa e tō tele ai fia o mai. Tō tele foi nei poroka i nei. O le taimi nei na ua maua keisi e toru mua Amerika Samoa. Na tāwhi lole Amerika Samoa, tāwhi i tātou. I te ane na ua i loa e lātou o keisi tonu e reo solo. Ma nei le leina pui puia. I anto e wawe anto i te tala. Ai sa matou tāwhia la. O non matou mawhau whawhi. O lere i te ai tuasi wawai pone ase. I te o te atu si tua roa tu o rei active. Ia na pesirone i tua a refia wantangata nei le tau te iloe le se motu te le Amerika Samoa te e afsota i mutangata ia al taimi lale nei o leo matu ta leo mai e watu tangata iei nei na le adu al vale le ave tangata te sau e lea mai masalo po le vas fou po le vas fou o duai vai aso e dua le vaso nei tonu vas fou e to se fa stadu na te ai tua ia la tu balanga le no mai voi e na mo la tu ki se tu alo manu ia pe le se metu ia ai no ia no tau fa mata e le fa pela tala fo il mena i lamta e fa ia wo vai fa fu o le va ma New Zealand wana New Zealand le tala ia e te le taimi la lo fu ngale Ministry of Foreign Affairs ia mo tatou ni aptia ia e fesili mai a ia na watu po le estu alalo ne temi lale le ia lo fa tadi se tadi mai al cabinet a whatever na ave ele tu alalo le ai fale vai ia lo fa pe tu ia le va ale le vas fo na solus fu bat tu io
Ile aso sfutas ia tu lora sutas itu po da so di mai po fa pena. Si tu fa sai foi dia. Ona le o putu me va ia toru ava ia da do se la nei foi la ia le tu alva mai ia passes. Ia o tele are de ma fa vera. Ole a foi ngam o te rota penanga na ia me foi se banato. Ta ia fa na fes ma le se pa me. Ia na fa tele le fa mo. Ma lo la o fionga le o sa I fo I ma le mtanga luenga se I toi fa manatu la la o fionga wa le la nga I tua ma fa matu I tua I la to yo lo fa no fo se sai mil nei le fa ma faina la va le tu langa o puinga la sa noanga I le fa ma faina I le tu langa ia fa pe fo I la to lo fa no fo se ne ia tau sisi I tu langa o lo uma o na fa tu la fo no ina ia mo le no fo se fa no fo se O le fautuanga le ave pe fa pe o tu ia sa no fo va ia on tu te aro le tua te ingala e le no fo va ia te ane tua ia e te ala va tu ma po fa matalanga ma no mera fa mai ia e te aro la fautuanga a wet so na ferwa I no fo te tele o te mi te no fo fari ia ma vai le na me tawai ma ai se me tu pu ia ia ona I longo mai le fa mai la fa ton pe te fa longo fo I se si o to malanga le o mai fa fo se eso et pe o se covid ia ta mai fo ia ma to ia vai nga mo ole nga na e fa ma fa tu ai al fa tu na ia woni I so na fe wai a wo so no me tu e fiu lava e fai pa o te me te amari ai fu fa mai nei o le va inga na o leo mai New Zealand leo mai awai e fai te ngata fo o no le wa le community transmission New Zealand a fai na e tasi le lusu badu aso yo no sa mai a le na lusu tasi aso ye te tau fi to ai ma se le ti se fa se ne no pese ai ma fai le titi na fa se na mo se fa mai te le tono tata tulu ta uala na ta tu ye de o se me na no fo ya na le o mai ya fai ta to mas fio ya du fa de ro fai la mas pe te lo lotu ya fa no lima ai ya se fe se fai mai to ya ima to no lima ya fa pena no pui le ya oi ya ma ni fa fe nei ia ma awole o me tu mo tangata be ba tu ro to tele me no fo o lo no fo pe a se simia ia wana ya sona na matanga ia to ma dia na to yo fi mani to le to no I to me fai ma tu ranga masan malo masalo ele o se mea fou fa manatu ai ao la bon fa manatu pe sa no la o fio fa ton sil ia lo fa pena fo na mai mo mai ai ngo la tau le o le anga ia tu tua ia le ngaluenga fai fa tasi tatu uma se I te sa no muli mai la fa mai sa por kala me tu langa le fa malusia o la tau ia sa fai tu pui mo le tu I lo na lua ma le va ia to le ai le o le tele tsa tso pasene le yai ya tau fa tete ho I fa tara so I fa perta to tu no la fa to no tu la to ma ai le ai le fa tu nga la va ono sai mai fa ta to tu pui o le vesi ai ta to te ni a fa ta to bana tu le sa un fa mai ni le ia ma se me fa ta tango di mai pui ta to pa men ta to fa ia a fa ta sa mai buhani sai nel bene ai ta to roe e de ato sto do so sa fa nei sa mo ya te polo ka yo a vel tu se de fa ta si nei sai na ya alor fa popo tu sia tu no fa popo tu sia tu o ta to fa il ta po e woni ina o fa ia nga fa ia test ita to fa e test mo to fa to mai ya to mai ho e pa ia to su fa so
Pese mea ia sa fai mana manatu. Le tali tonunga vele le. Aua ni tūrau ele le virusi le COVID tonu na tulu. Ea, ele fa pela for life. O tatou fai ele nei mea. O te loe o atu i le fai o tatango e se foi nisi tanga. Ane o napo o rau tatou fai. Ia o rau te fai o pasi na mea fai ni mea fau. A o te loa e au mana o tatou nunga ma le loa lea fo ua. O maua nei sairi ringa ia te re lau sairi. A le lei o tatou tui pui pui. Ia. A opo uma, maua uma e mese ape a whape o se iwa wanu. Iwa patene. Tatou tui lo na lua. Tatou maua. Ia o le whainga tāna na maua se whaama i tingaina. Whaita tingaina. Sa loe maua o e pe hoi leo mea le tatou vai tutui la ma fiti. E maua o e ala te wherua pe a se furu masani o iarea. Ona la lawa leilo tui pui pui. Leilo tui pui pui. Ia. O tō rangara e whai e. O le pui pui ngā. O le pui pui ngā le mafua i ere. Le lei. Ia mai e le taungata. E le taungata wai whai e tangatela na pui pui. Ia masalo o se mea whapena po o mariaina o fasili. Ia pe whamanatu so o lava ia le tūlanga leo pui puinga. A o le mea le tua iai o whatinonga i e tua i le tātou atunu. Whaatasi ei ma le tātou tui pui pui le o wha tamwhai wha sopolia. Ia o te talitonu sa moe lau whaafonga mai whaatai tele lau fionga mo whaawango ina o lau taimi. Ia e whaamamala mai ni se mta o ia matoi whaamanatu masanga whaamanatu i le tātou atunuu. Whaatai whaafonga mai sa moa ma lau mai moa mai le nei afi afi. Manu te le ina tō ingo te tō le nei aso. Soifua.